Nitawa Mutia James, currently the Chief of Staff na mbumete kuntu kwitawa Igembe Central, Igembe East Ward, ntura yetawa Mukene, antubetwa Njune. Ndachiarwe mwaka 1979 December. Kumau ndikuthia miaka ya kawaida ndeta primary school. Ndathomera Ntwene primary school. Kuthia Ntwene primary school, ndabwithia boya ndeta secondary etawa Burerure Boys secondary school. Ndikuma Burerure mwaka ya 1999 ndeta Kenya Methodist University ndabwithia degree kwa mbere. Of course lita ndabwithia ngi nyatha ino nkuthoma na secondary school ndi counselor abeto pia counselor Burerure. University ndari chairman of student council yetawa Kimuso ina ndatongererie miaka eli. But before that ndari akanya kwithia ndi the scholar representative na au kwambira ontetheria muno kiutongeria na kumenya muno leadership imbi. Koi ndari thecha ng'ombe, ndari murithia ng'ombe eta kurithia na gwatunya twi ginyana jiji bethe abani kundibio. Koi ndethia ndi mutongeria we kundibira ndethia ndi na opportunity utongeria kundibira na muno wimendete kurima muno na kurithia. Ngwetikia ndanjire ngoya kurima ndi class 4 ndanjire mantu akurima kurithia kura mburi na ngoicha kawaida, lakini vile ndeta mune kurithia ng'ombe kurithia na hali tukweta wa Rwanda. It was very interesting. Maisha ya mea muno kinyeria na ng'ombe twanya fresh. Mimi napenda githeri. Githeri hiyo ndio napenda. Community tongerete muno. Ndatongere community ndi matona kanisa. Enda itonya na ekundi twanjiriretie kieta Meru County Youth Alliance Mekoya ndari chairman we kundi kiu na njenda ye kundi kiu ari otetheria antu betu baraba to chiumba yabunda thenya DMC ngatongerie ngetha DMC okaribisha tu chiathone na ugweta ni kubanga program na ratiba. Ndona kanyake ya muno kabene mburite mwekuru witawa Winfriend Kirote na itu tari minana tu nana bathatu. Mweta wa Ezra kwinonge witawa Dalia na Liam twana mbendete muno lakini mwakora kwende mwendete muno tiwo menyera mwakora womba nya ku understand ngwekwa thayi ngwetu na chio particularly ngwekwa chief of staff very challenging and then na mantu mengi muno witango utuko witango muthenya no ba kuelewa mantu yau ugetha wena mwakora utekuelewa kariye ku kana ngweku mantu yau mamno wetha kwena andu nyingi muno lakini no ba kuelewa na kamenya ngwena turi kirimbe ndeta kuthoma muno ma reader thoma ngamo kurukire kana wikira mathako mnemwe kathoma maybe 1.5 hour then no ndo change of lifestyle ready me lazima utaka gym nafanya mazoezi kidogo kuinua chuma maybe atabakona mpita gym na gym nafanya mazoezi hautaki kuwa na vitambi kubwa itakuwa ndakuita weight najua madaktari yote tutapata kuna ni amno na tupate kwa tuna chiwi nene it is not healthy. Kwa chief of staff anto betu ngwera nditangu indirectly king governor bidande obichine governor and particularly kubanga ne program chote cha governor bichama na manto yange ya maingi na muno munya kuona anto baba itakuona governor omero atumya kuona anto bonde kumusela anto ngaba itakuona governor ba yabambona anto bengira ba ya mimbi ya maingi ibe yaba atima kuna lot of activities ukara mwikuona governor kwa muntu ara mwikuona governor kwa mutia kai ngambi tinga murango rimwe ngweche derikali bantu betu lakini twara chenabo kerio bonelia and of course the account na chio mea the account dirikali ina department ogatha wena the name antu agithomo kinyo toneta ngabana what again department githomo wathi atia utetho I'm very spiritual oni burimbi tikirente nya mwathani bitikante muno akuromba muno na nya kuthoma Biblia
these are things that you do antu no bare kumenya my life ni very challenging remu to correct ma to andu baua tukanjiria kuura ke siasa, but I find solace na ambita ankaromba murungu antu betende ni tira siasa katuwa siasa na siasa ikia na ikuluke kwa ubibi na maana antu bendane antu ibani chiporonjo cha kuvukania antu bakamena na antu ba muntu fulani antu mtu na kuromba kura wagetha wina candidate yokuwe to mrombere kura eleza mantu yake mpala lakini ukieleza na lazima kana wanjira kuthura muyo assist kana mutonyo kwa antu guteka mpunemo utiora ginya antu bonde benda muntu mo bonde esa reality tubati witiki